Kublai pi baro, ni pidang sobay pi siya ka program jogi menta ka janmien. Hakani ka program menta ka singi ni crunch pang ka jing jog kinong hikay. Bon sien ki kmek pa, kira laki jing tmu. Bat ki kermen, bagi khun ki kti jong ki, kinang kin start. Daka baki let ya ki school ki bapaw nam, daka baki yo kinong hikay ki bakham siyempang. Henry hato, la judon bapet kmi pede ya ka jing jong kinong hikay. Kai ka jing ka baki yan, halor ka jing yo jingkon. Kai ka jing ka baki yan, halor ka jing penyan, hapak institutes kung pera-per, na niki universities of pera-per. Taban yo ka jing pensay, ka bakham siyemprang. Ngidon mentang laingot kinong kren hakani ka janmien. Ibaning kong ide ba FC Shulay, ibadeiru i General Secretary, jong ka All Magalia Primary School Teachers Association. Ngidon sa iwe guest jongi, ibadei iba AW Rani, ibadeiru i member jong ka Kasi Authors, but inong kren bakado jongi ide isa Epildius Marshalong, ibadei Assistant Teacher jong ka St. Anthony's High Secondary School. Tementa ngin pa siya piba. Kublai sibon mapilay platform man hakani ka program jongi menta ka janmien. Dia kumangilai keren mentangin ya pathai jingmot kendiat halor katu kat ni kejing ya jong kinong hingkai mo dengan sedang shana pi ba asulai kajing kli ka bambu ya pining kong menta ka longba pilan pensai ngi halor ka kata ka deficit payment system hakani ka jela jongi bat kumno kakta ikinong hikai ya ki kena school rengkaru ya ki college pilan pensai ngi halor kata ba aku beli sibun kong kani lindo ai ba nakot so bahai ni ban ni dan bentah kani ka panel discussion ai ku beli ru i panelist iba Rani iba long ru i long hikai jong ka Synod College but agjo upor ru iba long i member jong ka Kasi Authors Society hoi babung Marshalo long assistant teachers jong ka St. Anthony's Secondary School. Anh có cái chính ngộ cái buram cái chính rõ cái lĩnh có cái sau beli, nama day mu ba lari la sumar la la keringi bat ngilong kumni kembangilong bat ngipoi ru, hagani cái caka kumni kumba pilakot so bahaya ngi. Dia cái chính sisya nga kham kiar ba ban lech ki bukum kini ki jaj namar ngade ubri bu sutrei be ya kam nda khammi bat bunsin nga sipa be da ki junior ki jonga ban lech tin rei bafi khat no fing so buram bat apply ka por ka kulu chonga ti ka jenggali ga bafi kali mentan ka long ke jing ka ba ki do bat ka jing fair hapdeng jong kita deficit bat ki da hok fi te sha ngan phai khindiat ken mo namar ban kren hadu ka level jong ka college ngamla namar ngamla bat tip ke jing ka ba ki college ki tip rei kat hadu ka secondary level sepo ngala ti ka ba kham kit khia kham ban bha ga de primary feel da fi pe ini ki jing phaidin khindiat kala long na do ko snem ka ba ngidang dan po ga district council ru but ha ka snem bangidan po district council te ka de ha ka arf sautrik jong bunai arf atrik jong bunai julai jong snem khat praspa khat khandas pa prapo ha ba ka garu ka khi na ka daw jong ka jing bam yo tulop le si gala ban long kum hakini ki sngi ki garu hi ki ba kinong tray district council kim simyo shu tulop ko jong ki basaku arbanai bat kata ka pelong yaki to kinong tray makin pelong ka jing ki te kan ga jiaru ha ki school primary to ko por ba kila ki na ka daw ka jing bamyo tulop ko jong ki te adin nang tu de ha ka arfu atrik jong na julai jong snem shija knas pa prapo ka bomot la kumno south san snem ta kala yai ka sarkar ka simti sipor ki to school dengan ini jengki jeng bomnya tulop kaya sahapo Janti Hills pada Janti Hills lu kaji ai mat gede ka arf kandai terik jong bunai September jong snem cijar kandai spa rapuar di ka sarkar ka simpor de kaya kel air pat ka poisa Kasi Hills de Kasi Hills ru daw ka ju ki daw long ba kinong ikai kim simyo kita ki ong ki grand in 8 ka mamut kim wan o ta ba pi ong mende ka tin ad hoc sune te kini kim simyo ai ka tulop ka bakandai banai ki jong ki nadu prapuar Februari prapuar du September yang snem kandai spa prapuar bat hang tu de ha district council dan gini baru lai tali ki dan ki category of teachers ki baki ong ma kita ki grand in 8 ke bomot ki ad hoc ya ke bangitip menta bat kini pat ki DCLP school de kini ki DCLP school ka mot ki district council lower primary school hadian bakal simti ke sarkar kani te la lesi ngala ban ong ba
ngadai I ki jing jong kinong hikai ngami shika perthei ban ngasdang ban seng gani ka seng jong kinong hikai ka bangi khot ko all primary Meghalaya Primary School Teachers Association haka arfundri terik jong benai jun jong snem khat na spa prapuar bat ka move ka jong I ka to ka por bek ka long bek bangin dawa shu ka tulap ka jong I ni dawa no ba state taking over the primary education from the 3 district council te kala ya kata but na kala ya ni long shipor mo every 3 months every 6 months ka extension ni kanika jing simti ki sarkar tingim la ban ya sya ba go bakhat do ngi move ba ka sarkar ban ngi la lek balai kren ba di kini kisngi kot kubur na ka jing yarap jong pernu mo balong union minister of state ago por but iba Peter Marbanyang ibalong MP jong itu sngi atau kesnem nilayo ban yalek wat sedu Delhi ru ban yakendo yo prime minister Narasimha Rao pada din bang yakendo yo ngiyo ban yakendo markan ni please gini kijing de kami gawe kijing to from the desk of the prime minister bukta shiga sarkar bakade man solve ni problem jong ki de ka sarkar ga simno akum tu ye barokhat kam ayusu Rei kani paru kampelong yang bangin long singa yang bakhat do ngi khi ban ngi dawa dei haka artrik jong panai jun jong asnem sija kandai spa profesau ha baka sarkar ka pas ya ka Meghalaya taking over of lower primary school from the 3 district council ya ka bakila pas support ka assembly but kala long ahn baragani ka ahn ka dan arbenta ka wei ka baki ong ba kito ki DC LP school in kala long no ki government LP school but they are entitled all benefits as government employee kata kami hangta but nagamenta kini pat ki school ki bahap ki school balang ki school mission ni ki school sinong ki penwan baik no ki haka taka kategori ka ba la se benong kumba yakren no kala banlong no baik haka taka dur jong ka deficit namar kamsim la pendu ki ya ka skill op ki allowance baro khai dei hangta gen kami kani ka benta kabangi ong taging deficit bat ki ad hoc Kublish buon ba shulai kata jing pensai no finga ngai buna pring jingi ki bamdon jing tip hok shapang ka deficit bat ka ad hoc system hakanu korkom kayan ka jing pensai jing ba shulai la batai nadu kisnem ka bela ya ling ba kumnu kisdang banya nadu ki grand aids hadu bakan sa introduce ni kan pensal ni kan pen itu hanga rapi hadu kini kisni kublish buon ba halo itu namarang tan kren te kami suka kentin jong fi ad hoc mintan kani ke kentin ad hoc pan kawan ha kadur jong kalam sumgran ka ka sarkar ka ai subu kumbenta ha ki secondary ma ki badai ki secondary kini ki badang ya ki bandang wa menta ki de ki ad hoc kamut kadan lada ki dan saungut kinong hikai ka sarkar ka ai ki ha kata ka fixed pay ma ka ba ki ong kalam sumgran ka ba 29000 per month tela da ki dan saungut kamut ki yo 1,16,000 per month. Kita, but yakini ki kelas ki kadur jong ka ad hoc ngatrai pi sim ka deficit kemud ki ki bayo ga skill of pay plus all allowances kat baki ad hoc pat ki yo bet ka fix grant ka balong bet kalam sam gram tang baki yo individual kum tu Kublish buon ba alor kata ti ngan pai shi iba rani minta mo ka jing kedi ka banding kong ka baar ka ba ngamut ban kali pi ila pan shai ba shulai tingin kata asya kata nampai siya kajing kali ka balay mo kumno kani ka system ka sedang nakat kum kajing siyang pangjong pi ka ipidan banong halor kani but balay kidang yay beteng hadu mentaya kani kata ka deficit system yes to hulai subon kong te khanang bonong sim subon ko por te I sari lapan syai kum tu ngasno kala syai ba jaj ba ka don biang kata kajing kali ka jong pi ka boong nadu meno kelas dang bar kemno ka continue tengan ya kan dia cek history kena bagi nong pet jong edukin suatu dah kade jika ni ka deficit system ka bangidan menta kan thup lang ka ad hoc berkuai ki bangidan pun ki system ki bangi pena ki kategori bagi penyak ka sarkar mo dan re kan ni ka education system ka bangidan bangi menta hi ka dei ka legacy jong nadu ka por sigi tharek okay ong baik ba kan ka modern education hari India yang mau nong rim jong ka lasi akasnam khat phas ba kalai hakapor bekiwan rai katu ka charter act ka parliament na bo England nang tu kapor ka pas katu ka charter act de kawai ni ki komponen hakatu ka act kadaya ka education de for the first time ka sarkar bilat atu kapor ka papet igre India ka ong ba ladi ban phai mat sa education bagi damang tengkaro katu kapor
Te hadian jong katu ka charter ak kawan sakatu ka lots makaule menit akasnam khat praspa lai pusan. Katu kam daron jeng dei e ka funding. Dan re akasnam khat praspa san pusau kain kawan katu ka words dispatch. Hang tu kain la bu itu mau nurim jo ka grant in aid. Te ka grant in aid. Balai kan ka sarkar phareng ka tu ka por ka ong ban hap ai grant in aid. Pi ka wei ka sarkar phareng ka yu i ba ka ne ka puli puthi ka long ka bodan kam. Wei ka long ba ki don kam ye ki nong trei. Bandron ya kan nega administration hari India panwara kale pora pion na London lalong tahap 3 gini India hi begini hanang puli mulu mala nang tho nang English bakan so bakin trai tiki hikai ke dan rei nda kila arung sa feel pan kila bakaton gijing ba ka sarkar kamla ban seng school mla ban seng school India bayar de tangha ka Bengal province marwai ki school ki spa de hajar wada ka tu ko por kala sitom tinamata daw ki sedang no ya katu ka baki ong ka proportionate system. Kata ro kade ka granin age. Kamot baki ong ba 100% ngin ay mangi 100% ngin ay mapi. Lara ka jinglut ka school jo pi kade si hajar ha ka si snem kentup ki tulop baki wek te sanspa ngin ay mangi te sanspa bay mapi pila banyo laga fees na ka donation na ki balang na ne ki seng ki jong pi tingin nyarap bangi ken. Tigile ya kata sipor dan la pentrekam ya kata ane thu pi kadon jing don ki school ki balwat la ai 100% nagaliang joko sarkar ki don ki school pada ki bawat kata ka 100% ru kimla te gini ki dong on the verge ban khang no ki school te ko sarkar ko ongane te kamlong te ka bakhadu ki ai ka to ka deficit formula ke deficit kamut ba ka jingmut juga contain deficit kelong ba hakchen khasi kamut baduna Cuba mentanga ngade buru ba kamai sispa tengka hisngi. Ande kajing pelut jonga ka tit khau ka tit ja ka tit do ayeng ka dei sispa san phau hisngi. Te ka deficit san phau rangka. Te kata ka kes nga don ha ka financial deficit lan ka fiscal deficit. Logum ka sarkar ko ka ora budget jo ka sarkar me khlia arpusan hajar crore. Kajing pelut lai 1000 crore lan tam me kata ki ong deficit budget ya kata. Te ka deficit system kumut bakadon kajing duna ha ka to ko por ki penkut no e ka to ka percentage system sarkar ko ong Furious ma pi kat ba pila nak revenue ke jong pi nak fees nak balang ke jong pi dan nak ni kinong sang ka school te ka batam nang ta ka baduna nang ta ka deficit jong kata ngin bay mangi hang ta ka wan ka deficit system te ka deficit system kala ayat kala continue te exactly te ngam tip hadin juga Indian independence te ka namakane ka legacy ka ne pi hadin juga Indian independence kan ni ka sarkar Assam kidan ke literature ki bala tho ba kijon ki artikel ki ba nadu kasam khat khandai pasan punyo ka sarkar Assam ka sim ka ne ka punya sakmat hadin juga independence ka punya sakmat ya ka ne ka deficit system ka ya be komta ba na kwa binya thui pi ba mensua ka ne ka grant in aid juga deficit ru kolong bagi alum som si management ki ai men si ki seng ki pasang ka school de tende gila bagi don jing kitan ka management kim siu bhag ne kai hadin dak lawan ka sarkar dia ba ki ong ka ne ta kamlong deben ai direct be saka salary ke Nomor bakajing pelut ke school ke don arjaj recurring but non recurring te kamur ka bajaman ka banai te kedai ka salary te gini non recurring but long biat school biya penbha kam nem tai mo thir kitar kitu gidi non recurring te henry ya kan ka recurring hi deben pin tikna ba ka deben lej bis kena kai ta kadau ki penrung no ha ka do ka salary ken kasawan kata ka deficit payment system ken yang ta ken Shushu nilayo kajik penbenia naiba EW rani but nga sokop kani kajing kani ka program jingi menta ka janmit kata ka panel discussion las ngokop tek kuman ai kum kata ka jingi tai lani ka bangi ong khatin paring ka debate namar ka long shisha ka jingi khun ka ba ha hakani ka por menta na ka menta kino hikai but ka tu ka jing pachai mentan ngangai kala pempet kida ria phi ba ngaru menta ka janmit kulai shibun ba alor kata nan poi shi ba apple dies marshlong mo ti lat na kita ka jingkili ki bangalabu haki arngot ki panel guest jingi menta ka janmit halor ka deficit kajing kili ki babu epi ke long ba hatu pila ban bata ingi kendet halor ka kata kajing temu jo Megalia education grant but mano ba yo nong nakani pila ban shangi halor kata ba kuble sibun kong pila sim kia ban khot lang yang imo ban ya thir ha ba dei bat kane ka pule puthi kumju ai kuble kerpang i babu sulai jungi mo bala slam hai i trace tom nong taban panbha ka pule puthi kumnong hikai primary sir rani badon mentaha Synod College kuble sibun pila don lang mangi te kong habaya dei bakane ka jingkli ba pi ay nga chpang Meghalaya education grant ngapet kai gitu ki discussion paper nang ta habang ayat chani chtai menta kumunong hikai
bat agaju kapor mangi trailang nam ta ka bahaga miat hi ka pule puthi hoj sirkom ka jingtmu ka sarkar ka bahai nrei ka kata ka proses ka ba ka dei ban yat ha ba ya dei bat kanika Meghalaya Education Grant na ko abadong pi ka jingtmu ban kong jong kane ka Meghalaya Education Grant kalong ban streamline na ne consolidate bangi ong kaju nrei menta sakaweiru kalong tangkata habangi streamline but habangi consolidate kalong bangi le ya ka ba laju long man kapor ban pan bah susu tenrei lada kini ki bangi le la ningi wan ra jing kala lada ka don jing kata yo no te long nisno akin man padiang kata kum ka we nang ta ko abanong bakani ke Meghalaya Education Grant ka we kalong ka ba kumno ka sarkar ka ong ngan IT lane ibor susu syaki management pi jing shisha kat kum ka jing sngo junga personally kalong ba kam dei ban ong bangan IT susu dei banang ya tre susu lang ke hapneng ka government bat KMC khanang bakin wanra kita ka ba kapuli ka puthi ki kemi ki pa ki khna school kinda sohun rei phin IT siliang manta kalong ba ha ka jing long breu kum KMC kerjur company let's say ka pher na ka we don ki bala le ba ba palat don pat ki bomla bat kat no kita ki breu ki badon hang tu HMC ki long well qualified ban run mo ban manage ban deal bat ki no hikai kata ka dei ka we ka bang hoj ka jing thmu ten rei ka don khandiat pat ngila ban ong ka drawbacks namang imla ban su IT rei ka sarkar ka dei ban long khmat ban pej ngor khanang ba kinyo bet ban penyaj pi ka jing yo nong la ne ka jing du nong halor ka ne ka MEG te ultimately ngila ban ong ba kan yo nong hi ka sarkar ke hoj ki school no kondong ka to ka ne kin sayo nong ba na ka ne tamangim la ban ong pa dia kata ba rei ka ne ka theu bet nam ta ka jing sub jung ka sarkar balai ba ka kwa ban ring no ban consolidate ban sub kumno ban disburse tang ba kata ku mga ong mene long kam dei kin ban kata yano haba kwa ban wan ra ka ni ka Meghalaya Education Grant Kublish bun ba PD salor katu ngapai yang shapi ba asulai pila ban ai jing pensai ngi kindiat halor kumnu kini ki jing ki kta ka imlang salang jong kino hikai bat ki khna school sa pila pensai ngi sa ka jing te ka kta ba iken la da ngi sim tang ka nuksa la da ngi song hayi ang hasem mo ha ngatrai idan tang kalok bat ki khun te ka problem kami be kami kalong kai ka kabi kan dawa ka khun kin dawa andrei ka sus kam dan wan tang wan sus ni kalau kup ru kini ki jing ki bami menta bro khoi hang ni pok state ka jong in dai ki dei baning kong ki jing pengkalatan ki an ki order ki bi menta kasngi ki bi tangadin la sai la mi de koi te uli undong pentri kam mi kani upai ha ka kulmar jinggon te lang opiong ha ka imlang ka salang le te katal te la ta tangbangan de bang kren ayu dang ha kani ka bangiya i ka rally mo barla da fi page ya ki comments sang tu te dei bang kren politics kalong kumba panwan sanga kumunong yalam ka ba ki kren be indirect yang imo ha ka tu ka ki comments yung ki ong ba phaya por election phaya jit hi phaya lei hi de la sem jing phaya mat hi mo kita ki comments te ki wan singa ngating ong yaki ngam rem nomor ki comments ki kabade nomor bangi ngim sung thu por election ting ye song shit dal adep election dan bapik yang ngi face ga problem te bangi face ga problem kam ta mo kata ki imlang salang ka ta mendai tang ki imlang salang ka ta kam tam ki education ga ni babu kumbai la keren mentan ibu rani bui la keren mentan ke ga jing ga pe kendu ning kong ka de ya ka sarkar fareng ka thumur ga batu ka babhaba tindra inda habala rule ya ka state India jo ya ka re India jo ngi la rule do briu beduna ga jing start nei new ba start pan ngi ha ba po ga jing penya new ba start kan no tam ga jala ga jongi bala daga kta ya kinongi kai ka kta ru igi kna school da ba ka kta igi kna school ka kta ya ki me ki pa ba ka kta igi imlang salang te kai ka ba ka sarkar ka di ban le ko ba ong ibabum ta ga de ban perkhat ba la singan subenrap ya kai ka ba i akren ba fikli babu ka MEG Meghalaya Education Grant
Pila da pingam bat pipuli nang ni da ngobang ma sobang ka mentoi bahaya ngi. Tengah keren ya fiba akan ribtrik ukhat o commissioner ya ka assistant jong KJDSTA bat yangi ngi dei ki bala trei ki bala rem ngi sungthu tang shula khat ngin shulek no ni haban da consol you president ni haban da consol secretary ni haban da consol igi member lek nim lek pi khat menin la sai hab lek te kai ban mi hang tu ngi ngim tip andrai kai ba ji hang tu na la mi ong kum no ba lada menteri kami gini kemud kanum kta yakini kino kai deficit ki badan halu mesta service ke jongki kan remain kanum kta tang bahadien ba kila song thaj maki ke tu ke pos kan kala MEG no te ke MEG kala poi ba ong ibabu mene rani mene pandala poi ke management kai ga bakin le ka bami ke problem te nak ta daung ni ka seng ni hab iban yang bat ngin ya yang bat ngin ya le persya ya kani namar ba ngim ong ba ngi ben ya managing committee ngim ben ya kita ki management ma namar kidan la ki jong la sem dei banga kan tho ya ki babat ga bos sarkar dang gini bagi mi ki kot ko boru ki kan tho ya ga sain anman ki kan tho ya ga sain anthony's ki kan tho ya ga synod college bagi sim ka fees ka behe bagi sim kini tengah ong to way officer why you bother when the parents are not bother mo balik pin kuslai ko gisim PI ya kitu South Hongut kino hikai sen atnis PI ya ka deficit grant mo ya ki ga salary ga jongki ndrei ga to le pi train pi so babun ha ki poi de South Pole life South Pole system da pi pe ga te ga life South Pole so de la benut ba bakala he ndrei pi pe ga infrastructure ko pi tai pi pe ga senior college chang tai ba ka tai ka to ka wanra ki ki classroom ko wanra ki AKA pro ka pi pe ya kata ni pi pe tang ka te dia bagi keren gumtu ke yalam bakla wat ia ki ha ke imlang salang ru ban keno ba ki sim fees ke bahe ndrei ngang ong pat kat bagi nang sim ru kini ki kena ki ki pa ki nang pha be ki mar balai bagi suthu gi ge start o biang te balai ken bagi ta ki bor sarkar kin interfere kata bro khat balai kim ya kum ni kum bagi juya te balai kin pasenge no ya gadi te kasa fees jong ka salary jong kini ki deficit Haji Syah gede ban continue baik kan. Agan ya til fi kwa ban ra kita ki ad hoc mo. Ngiru ki kwa ban ra ki beling im kwa ban ra. Isun senai ki bagi otulok nangar kundai hajar. Bagi otulok 100,000. Tendai ngi pan ngi ong ba la da fikan kiu ya ki ngim soi ai. Handrai pin persenge no deficit pat pin kni no ni ka hoc jong ni na ai sini pat di kata ni ngim sup nan. De la da kam ba bat kam kiu hi hakal yang jong ka jing hikai hakal yang jong biskul tiga kta ken ya ke imlang ka salang ka jongi bro ka sibun ke kita pat ka jing kta mental lete na liang jongi primary nga trai phi be dan po college kam nakta than namar phia ngi primary si phanglawan ka wi ka ordar si phanglawan ka wi ordar dang ini kias ngiru kami gawe ordar ko boong nadu class 1 nadu preschool hadu class 1 dan kam su ban penlong asam su assess yaki man kasngi gatu go bakile ti fitrai la dengim yo ban penlong examen su kumno kenyin tip ban assess yu tu khna kumno ngila ban ra yu tu khna ti ba song ha te kami ba bu penmi te ordar ko penmi man kapor udai ba susong hang te jorong ungam segeni ka field de to ungam chani tu un sai i ma paisar gal yang ban ya keren sekata fi ong ba ni ong ma shi simbol sarkar ko ong ban MOU ko bagi sang di school tangi di school la jong ru kam pat la ban le gi government LP school ban pengkentiu ban shna gi building gi babiang ka kwa saban sim si gini bro khaj ban nang pengam su ban pinjan ka wei su dei bangabun kitien kalong la da fin pe dei haki school deficit kinong hikai la fi lek dele dia senong kendong kini nong kai kita lain kot tu sebut kita gi nong kai deficit ni kita nak duk santali gi kelas kini kai kumno kan kini kai kumno lain kot nong kai santali gi kelas ipor tang sau kentah tang benyam tang lunya to kata melai pitip kai ke begini nong kai kila nakat salary ke jong ki se arajar jan 2000 ki thung sarngot ki nong kai kata gede befin le apo ki deficit school ngap lada filai pada government school
Kibala yo alu de tulap ko biang ko e bro khaj. Haji sia ka sarkar gede ban pen biang susu gitu. Ya gitu school gede ban pen biang susu igi. Jing dan kam jo school khanang makan kiu. Andrai su ong government su i lang terang hang tu. Draw tangka tulap ki bapli. Tengim ben yiru igi nong kai. Kadai bro khaj bam biang ke jing pen biang jong ka sarkar gi jing dan kam gi jong ki. Bat ka hiar ge. Tenda ba ka hiar ge ni jing puli te ka lakta mi ke lang salang. Kadai kita iba, aku boleh sebut. Ngapa sih iba Rani? Ka sarkar Meghalaya, kalau kau di ka jingiro haluar ka provincialization, juki school dan ki college deficit, haluar kan ni kan penkut ya ka jing seso lah ni hatu pitarai kindang buon ki jing haluar kan ni sa? Ka provincialization ya ki deficit institution sa Meghalaya te ka kamna balong. Okay. Maka dari school jongki institute, jongki organization spi jongki sinong ane, jongki sinong mandang long, handai bagi jongki seng ane kini ki seng niam, katu tak ham sitom. Kelang pensyai kini halor kata. Ka provincialization kamot ba, ya ka school ka bala seng da kanu ka seng, da kanu ka kanhuan, kan simti no ka sarkar ken, adu ka khandau ka jaka ka puta, hadu ki jingpunya na dong sadong. Baru koi kini siam lut nadong dong. Telong kata telong haki school Kristan dan kini ki seng niam mem dan kini ki organisation setengah terai kini mai. Wadu private simet unum ai dia kata. Dia kata tak belum along tenrei lengba jong kini ke MEG ke sarkar ka omen le kondo. Kan lengba jong kini ke MEG ke sarkar ka omen ta ngenya consolidate no, ngenya streamline no, ngenya rationalize no ya kene ka education system hanyangi kamut ki ong ba ngin penkut no ya kene ka deficit system. Ngin penkut no ya kene but kiwi sistem ngin wara betang gawe kategori. Temene pila ong ketu kejeng keli ke bai ong ibu buru mene ba ka sarkar kala khot ba ka ong ba kani kam kata yang iki existing. Kadai kumta kam kata yang iki existing directly. Dan rengi ngidan ni mdeja nan tajung ijiman. Ngidan nakabenta ke education as a whole, nakabenta ke generation ngora kawai. Ibu buru lila song thai laslem. Ada still idang don hagane ka active feel nakabenta banya gawai kini kijing don kam ken. Tapi kalau ba ngi ngini habisai bahaya kata bagi don hang ni mdai nak benta ke jimun toy simet jungi handai nak benta ke education ban nak benta ke generation ke patang di patangwan ke nama kane ke MEG ngene thu ipi ke jing thmu jongka hi kalong ban khang khadep no ye kini ki grant in each institutions barak hoi ke jimut joka ke kata ke te kata kamu along mai kumba khang no e ka school ke kadon ka ktin ke bong kumne haba pipli ka school pi khang no e ka patok. Haba hikang ika school people ika patok. When you open a school, you close the prison. Hikang no ika school de kamur ki patok tu kejing beat kejing sadum kejing kata kata kalau akta lu kan kakta iginong hikai kum pinong tray. Ultimately ngide ben susu kum ki pai baru. Bagane kejing kata kam dadai tang ya kinong hikai ba de kinong punya school kakta ya ki pai bahi. Namar kane haba lakhang no ya kane kagaran ni kamu ka sarkar kale umno ka thekti no kan. Ka thekti no kamu mentala ya sa ka private. Kelawan ke privatization, privatization ka bakhado te kamut ba itu ki management kila ban raise ke fees kami komtai ban pendap ijingkan kamu ke school the hub save ki fees kini kita ada mana bang angat nge kipai ba hi haban save ki tu pi te kai ke bangamu benong kolong bakan ni ke deficit system kadai ka tried and tested model kabala trikam nado kapor jogi phareng hadu kapor jong ka sarkar Assam bar hadu angi menta bagan ong betang sikentien baladai bamdon ka deficit system hang ne rijongi ka trangi de sabi datanga treu aubi penang asabi tepi te ya kani kabala trikam ya kabarang ya ba hadu menta balin penduk no long thik meni be kata ka baher ka badan tepi te kani ka kam ngai ka poise ba ma ba ka jing thmu ju ka MEG ka ong hana ban rationalize gai kiong ya kata ka equal pay for equal work. Tegane ka equal pay for equal work ka dong keberon kam ha. Te ka constitution juga India ro ka endorse kata. Te hendre ka equal pay for equal work ka jengmut ka MEG kalong kumne ken. Balun arngut kibre we ba jorong we belengkot. We don sanput we soput. Te banyar penrengkat mai no ya ka khli jun sanput ken be rengkat. Haga jing sia de ban sengkhong yu ne ken. Une wan hok une ubaranya private wala ya perform ha wala yu ta ai. Mo tengi kum ki deficit ngidon kum ki player ha ka feel tegini ki player ki bathapul bha ki perform ban pensiong no iki entha sai madan na kita ki pamler kumun syong no iskentian ka government hi ka don a very poor track record
ki government school te hoi ngam ong ba kim contribute hanre ki doktor ki engineer ki nong trek sarkar bar khoi ki mi be deficit bhi tikini ki silam ki bala sanduri ki jabieng ki bala sanduri ki nong trek kari jungi ya kata fi ka khang khadap no re mun pi ra ai pa pi te ba fi ong ba pin ban ra ke equal pay for equal work ka biang kata tambah le kata ra ka ba fi uplift ke Mendai kene ka bansu leveling down ye kini ki beladon sejorong mansutan sepo eki kane te kami hap kane kan kta ya ka hok tu kini kai beraka bakhadu itu ora ka MEG kemud teaching ceases to be a profession namar ka kapi kamlo attractive berutang man bamja mio ata syori slap ko bampat yo pi omno ne dina ma kata ka khadu himono ban safar lada ki quality people ki muan haka madan banyami banya shape banya penunduri kini ki young minds ki jongi dengan ibu duk menapa kata kerja benriu kata ke generation memang kata dah kini kalau directly ke atak bagi pai bak tapi kini pi namar sisin bala flip no yo bol uba thang ye ke jing sai menapa sah ke jing dum mangi hi basong kata kamrangi sah ke jing dum kini memang kata dah kini ke meji ini tu pi kamlong ke ba su mentan long no and solve no problem ngi su thu bagi don ki problem ha education te ban rationalize ke education nganga pediang Kumno ban rationalize, yanu ban rationalize. For example, hakawe kasinong don artli deficit school, don sa government school. Enrollment duduna. Kiton hakane ka MEG la UI badaki pau hajar tali ki school zero enrollment. Rationalize khangno kani kita. Kata ka biang. Mapiom no ne. Ane hakawe kasinong labun bad deficit bad government udon. Rationalize kata. Rationalize kata te katong ka biang kan. Henry ba pinong ba penduk no ya kena ke baterekam norak ada kani kasur sokar kemai tu ipi minta kita don kejakai ki skor sokar ke bawa tak belang rukum trek syu benrung layu hi video buat tak belang rukum trek perung no yu kena ya kalau kata rukum te ka situation te ma tada ngasmo bakane ke MEG hi aga bakado ka temu ban peniap te kani ke sokar lengba ke MEG ke temu ke jongka seler kalau baik kumakasim ya katu ka ada bor ka the ka the ka keti ke jongka da katu ke thet ka parat yo no hikai da katu ke juk thet ka the yu pai ba ma boleh attack team track shoot temanship nado ka performance lagi pareng kele ba kini ki institutions ki organizations ki ba wan sakmar ki ba participate ki ba contribute ke education ki mla ban sustain kade ka kamram to ka sarkar ban nyaram maka sarkar ka don gajing ke kli na ka banta ban wara e kroi ka pari ka puli ka puti namar rafiqa ban penroi hi ka partai kade leng ba jong ka education kade ka ban don kam tam balada ka ni hi kala jor ngane thu ipi kala jor Wak belum penjat jaga generation, penjat bagi education. Tega ni ke sarkar mentang i kala tahu sata. Tengah ngam ong bat ba kane ke deficit system kadai ke ba best lama ka partai. Ngam ong ba it is not the best. Handre ya mentahi there is nothing better. In Meghalaya, pium no ne. Lara pila la ban pen i de ka alternative ke ba khamba, tega ni right no sata. Handre ngim kamdan de ke ban khambiang mentah-mentahi kan kane ke deficit system kadang de ban ne, kadang de ban don, kadang de ban ya sakmat. War kini ki ad hoc ki ba perform haru ya gini ru ngide ban obliv iki na ka por skubat de ban support kanya ki ba government ka de ban sungu iki balang ka de ban sungu iki seng ki bawan sakmat naka taga education haka jing sia ka de ka kamran ko sarkar te kini ki lawan sakmat te support kanya kini ki bala awan sakmat den relem ba kane ke MEG ngi sarkar kita ki ke ba ra ko kami den ma tadau kane ke MEG ka bakhadu kan long ka jing ta ka bakrau ya ka teaching profession berakawai ya ka education berakawai di kani ke deficit system ko mo OIP ka don menta ka jing sya ka sarkar ka ben penne ka ne nama ka de ka tried and tested model ka babiang di henry idon pat de ki loopholes mo idon ki loopholes don ha ki school deficit let's say ki ba unong hikai ula ayo ka deficit pi tang ba wa usu sanor hano ai wai ka lai ka kam hanor hano dan em nek trai bhal dan jai tu dan pep na te kita ki de ki lu pei te haba ka yeng ka phi ka pei mun bom na gai haba ka pei te sat na ka ka ba pei gen bagi ni ki lu bhus mdei ba ka don tang ka surkur deficit ki don ha government ru ki lu bhus le ka government administration nai keren chui gai pi ini ki lu bhus ki don kini ki jinge ki don bai nyimla ban lai kam don ka system ka bon ong ba full proof error free ka basulong bekum ka beneng ngirang non haka partai dibi tigidon kijing te hari gini kijing ini ki loopholes kini ki lupai ki badon ngide benya set ngide benya repair kita ngide benya penhai kita mde benginya bom mde benginya pendono pi tigane ko sarkar hi kam kolong menta imat kam kwa syu ban sim jing klik education kamut ban syu berat ba sikit ba kamut ban syu ailat ba ki riu simet lane mano ki ban sim kabu ye kene banya pelong business ka la ko modify ke education ka bahado pi Tiada mak kata rau kene ke BG ke jung udon pulok junga wong ba ka MEG
Iong kadai ka Meghalaya education keran. Perlu juga uang nak kamdai ka Meghalaya education keran. Kadai ka Mordar of education keran. Kadai Mordar of education. Udon suwi perlu juga lagi uang kadai kamdai suku Mordar. Kadai ka Masakar. Napang macam pisu macam napang. Jadi mak tahu kadai ka kam itu ka babanya pedang ya kan itu. Mentahi nak kalian jongi ngangawan hang ni nak kalian kum KS. Ngingi along ke clear nama ngi adon kum ki kenhun kinong hikay yang tu. Walang imdai ki direct stakeholder su andre ngidon kum ka seng ngidon ka jengkir kli ya kene ka pule putih ya kari ka jongi nama la ka pule putih ka no kakin kasih jongi tu kan sasa kata overall ka sak talu tu dong sedong tin nama tadau ngi ong ba ni ai ka message singal ai ka feedback sa ka sorkaru ba kamdai ban kerki ya kene ka MEG de la ka de benuan ka reform ai ka nuan suki ban kade menlong hak kata kurkom ba kan long ka jengkerhu ya baro ka nadu ki nong hikai hadu ki students hadu ka community bar khoi kini o jeng toy ken hande kene sarkar tanga igum ba ka shu ko activity fi Bishbun Bashlai. Kong kendiat mo ban shu at yo ba yung provincialize mo. Kalong pi ka dan la batay ba mentan hang ni provincialize pi de ban pek ki. Bat ngarung ong ba kani ka provincialize ka ba ki penmi nai kanum long bat kanum man bat kanum seiso hiru pa Meghalaya namar pin provincialize kumno ken ya ki school da ka ba fibu ya ki kendon ba ya ki asset ki jong pi ki ba pi don ba ro khoi pin IT ki. Te uai ken school balang mo ngong ki school nyam habang yung school nyam kambut ang Presbyterian Catholic uram usengkasi kita kan kita ki plot of lantang na banta ini nong hikai south ngot ban provincialize na IT no yaki bakan numlongi te kabai ang i babu rani mentan hang tu ikdo mentan ban rationalize ban ini am kumno bakimi gini haga jo ga jaka menta kami go order one you dies one management one school account try PE kita ka order mo kadang mission nang ni te ngi tingi persyang ila ajing thor ndai fitim ne am kat ka bangi ajing thor ndai sigar sarkar ndai sigi behe sarkar mjio ai ga reply mjukhat ban yakren ka bumut kini klet bet bakatu jing thor jo pi kan lik bet surut te manu ba penmi gini gi school bro khat bakin mi hang ta tala fidan ka school ka jong ki bala rim ma hang te hati por bawan SSA tang be dei ban minister tang be dei u behe u bahan yang tu seng ka school hang tu SSA seng segwai ka school hang ni te ka school ka badan nengkong hang te nda kalawan gani ka school SSA ba yo free uniform free textbook free tharai tu gi kemi pa kina bro khat kimwan hang tu te kini do gimlek ba hang tu te la lek hang tu ta kumut ka tu school ka kiu ne ka kiu SSA school ngiso tenat ba ka kiu balai pat ka hiar menta te balai pat ka hiar menta kejegeli de benua de kata ke habakat ta kila kiu lawan dot nang te kani ka school jo phi ka bala don san phongot bayo e kila kiu site ten da phila pik menta ki snem ne kat ba finang pik kini ki school kila nang hiar balai ki hiar kadai ga jeng bakal ajong no kamdai ga jeng bakal ajong sarkar baka ai ga to no objection ban chna school hang to di manu balai ga ta gile tatang ba yede MLA ong ai me ka tut ai dala ai hang to seng school to itu umpik pat ga te ga bala dan lupa dengan haya haba bat kai ga bai kren burani mentan ne ngaso bangar ong ba lada pi pentrei ga de MEG dengan buat filap niak filap modar ya ke education po ka ri ga jongi bat ngat nga ong be ya pi ngin yang ban ya le hadu bakut namar ngi sutu rum dei begini ki planan polisi ki bawan na ki ayu ki basuwan na sabar na kila de pengkelumar gani gari ga jongi ki phet no sela ki jong ki state ki jong ki ngi shrut ngi yap mangiang ni ten tagadaw ngi haban perkhat ba sarkar ka dengan pek bakawan pi dang ong sa sisen ni pi menta bakawan kata ko order bro khat ki no kai ke school ngi ki ong kumlungin le bubuma ka college yang pi ga nang tu kan wan ka we ga you guys na do college un pe ya primary la mo to okay one management kan no git khat ha managing committee kin dan la da fisim do primary hado naikran ni college tang hado higher secondary kan nungut fidan kami ki management okay member of managing hang tu kamu around 20 fitarai ni kita gi arphungut ndai kenyawan ha kejuk jengmut la dalai gawi ke pos usia kerwit peran tu pra member aba khaduk jat manu
Temano berpenjat dengan ke polisi ke sarkar penmi. Tangan keren segawan account. Nda fiong one account dengan banse geng ang di kendo tubuh penmi dengan sekali geng medan lock medan kun. Medan kun to di bubu rani ilak kamai. Kami gi kun yung ilak kamai, arngut gi kun lak kamai. To sing ini rai no ka wei bani wan bu no ka wei ka account. Ki menjur. Ngatrai pipi menjur nomor pipi he tulap silak ka kami san po kun arfusan tu na yabu hang ni hajo. Tindala de ka por ban ya bentan ya yo lang. Mat ka de satai kalam kan diga MEG boong ini equal work equal pay fin kenyat de kata kadur. Ngim aili. Tengah ong bayi pihang ni bati pat ba ngin sautu sau pulai sinem ngasakri kinong hikai ngan stan hadu bekut. Banyele ba kani ka hok jong kinong hikai mde bandu. Kumbong ibu rani nganga ya menjur eh. Ya kani badan te ai mga sultanat ba tu ka free subi keren mentan. Ya bajrong on no ban pelengkot. Ngefi om no bajrong on no rendang ban pelengkot. Tela dede ba pikwa man ra te yung ni belengkot ira lang kan. Persang man kentiu ban ya rengkat kan. Dengan ni ke polisi jong ka de seta kan. Yo bajrong on no kan. Tenda bala ot tu rung yap ya. Man peteng ni rumlong te. Kebersibun halo kajing pensaya jong hi ba rani ba shulai halo katu kajing benrap jong hi ya kajing keren jong iba rani dengan pai shapi minta iba LPDS tengin sia modur mo bun sin ka sarkar kat ka bagi dawa ki pa ba kam judo kham sngam kam judo kham pelet jimut namar wei bekilawan rai kajing temu hakmat ki pa ba mo kamot kila ngets kem bakin pentri kambet kin penya be shakhman kinum sange lada don manu bakang la deki helor kata mudur mentala lada kawan kani ke MEG nginum dei bengin pejpo no ya ka deficit pat mo ka ei trai ka jingpan kala ka banwan ra haki schools haki colleges haki universities ka per ke bedan haka jala jongi plan bata helor kata ba i teng to banai direct itai point dei kong kandon be ka jingkala kajingkala kala abanlong syaka babha don kajingkala le se ka kelas niuru namar pi kumbangi pej mentang ngidang ya keren bah ka babun ka baka sarkar kan le ndai reform ya ki education yala dapat kam reform te habangi mood ban reform ya ki lang salang ide ban sedang nangkong nala de ide ban long strong ka ei bangi plan maniat syakamat ide ban klaim kumnungan ladanga mentah si ono kumkan uksa ngaru nganang te ban ong Cristiano Ronaldo mlerang to hish udai ban tep gol te ngam ju ele football pat pi ban su pej ban su hukum ban su kai kasuk nrei ngami se ka fil mentah babun haka education department hoj be start be nang sudah nrei pimdon te kata ka experience bi kwa ban reform ke education ban wanra pidai ban reform shua ya ka department la jong ban pens ka ei ba pinra shabar long ka di ban klaim ke nri pinchura manta nala de pim dati kana ka ei ke jingmut jo ka ni but ka wei ka long ba ngim don kata ka jing burom ya kini kino hikai ki ban ne manta larangi burom ya ki nginom la dalele ban kata ya ki ide ban kentiu ya ki kumta ka deficit la gumno we are almost at par with the government. Ngilong very happy ba. Nrai ngida pule ya katoka paper discussion paper ndai. Jongka MEG katokan streamline kan wan ra yang ngi kumutkan penhier. Moong. Te kai kataka plan man reform. Hato pi kakta na mi ki deficit ki bala hikai yang to laslam. Ki bahkan ni ka sistem kat no pose pangut kala penmi ki klor ki star. Mentah himut ban ra no ki siapa. Lembaga ni ke MEG tak jing temu bangin penrung tang highway channel kata ka ke MEG ong mla man long kaju habangi pe yu bro bajingi balai usuki kata ka tang ka jing keren ka jing spade bakaji bangi chu hukum ndai banong bandrung hi padrung balai kalong ba kaduna no hang ni kan ka MEG kat kum ka jing sneo kalong kiba penmi ia kan ki lack of experience Reiki kwa padeban reform. Haba reform mentah kumaong balai law enrollment.
balai ban penrung no gitu sya ya kini ki balo enrollment sya kata kaju ke school hatu pinsu penrung kum to kanum kata gitu ki bana snong bakam jengai gitu ki kena ki bakam duk ki hapoi kloi ki bio hatu kanum kata balai ka duna enrollment don bun jat mentah kum banyak keren menemo ni pilai osngau mene ba inlet school kum no hang tu haba dalak slap mlong shu te ki kena ki kimi ki pam ta ki lana kam sai kim pha shu tu report badang stang ki bun nomar kadang bahaga to ka building ka sorkar kam yarab kam yarab nri ka shu ong ka shu kren le king da ka kam kum babu mene ngalak trei bun snem hang ne ko ban om man da kren thanda ka tin re da ka kam I kata ka de ka best ba namar kata ngan ong epi ka don bit ka jing kata lada ngi pentri kam ya kene ka MEG kantam habe adai ber ki deficit kan kata naturally kalong yangi something that we cannot accept dei nimla ban pedien namar babali ka sorkar kala bakla sibun chua bakan penmi kadai ban long scam kadai ban wat iki nong rim kadai ban study ba nang ta khot ka discussion tangki ka to ka ne ki ba long expert ba ka ne ka feel hang ta da decide but kam dei ban kata ma diong yano kantam yangi kino hikai ki bala don ya ka bala don dei ban ya le ban pen ba kum ba ong mene hot ki don hok te kino hikai SSA ban regular rise no hot ki don hok te ki ad hoc ban ra no pidia ra lang ngiru ni su komen bangin ya im lang mo ini ya lang ya ayu lang hakata ka lewel ka ba bat pin I hang ni usok jong kata ka pule ka puti unsa ki ba reilem kum ta te long pikta no ya no kalong ba ka gomen ka king not prioritize ya ka education ka shu true mentah jenla duna ba pin sneu ba ong ka government kala bu kan ne sanction nam ta ka department nam ta ke pule ku puti ka don khandiat lada phia chikinong kandong lai kong kumangi ide kinong kandong da isn a shisha ka ba isn a nang kong ka de ki school government hi takemut kane kalong ba ka government ka bu hakmat ya ka education ya ka pule puti dan rei menta pinsuan ra kini ki reform ila WE ba government kam da bu da kamat ya ke education lara ka bu ka de ban thik pathik te hang ta kin ngin sayo to so ba ka pule puti ka da klansha Kulis bun ba masyaallah lo kata kemo mene I barani ila pensai ni ba sulai ba lor bon ba kini ki noin kai ki ba hikai kini ki deficit post mo ki sempor ba ban yo e ka tulop jungki te halo pila ban batai kendiat halor ka jing sham jong pi haka jing im jong iwei lani ar kino hikai ki ba hikai haka school ki ba hikai ma pi ba kilangat hadu kata ka jing e ki ba kimla asu ban sha amban si kin hab e no ka school kin hab e no ka kam hikai de tang namar ba ka sarkar kampet kmi ban si tulap haka porabyang ya kini ki deficit teachers ban juba bi kata jingkli nar bentamu ngisu thu lupa ba deficit kedai gegeran bawan sistem lai banai te bagawan gum tu sin lai banai ta kemut ni haban summit UC haban peni ikdo ban village po office te nang ten ke office bat kan haban no po subu ngakren di primary mo bat go po primary te nang tu kan village po ke office jong SDSU push po ka diesel push po finance sanction ke pisah te ngiti bala yamat mental ka no hosnem mo kum deficit ngisu thu lupa ba ka jing hi long ka tulop du ngim du mo hok ngim du tang ba apor ka sipor ngai subo no sin lai banai te go bumbon mentau lai banai te isi on next te ban ong ya katu benta ba pin ong ba menta kan ta ikinong kai nei te ngang asko ba kita gi bala dan jingbot ban hikai hak school deficit kide gi bala rai bat bala tip lupa gitu gi problem baka tulop nyen yo kumta te la da kai ta pat ki balik man hikai no gi deficit tang si benai ar benai ki sem jing ki resign no tengah nut ban om kita kim dan kain kata gajing temu kaban ra sisya kita gi school ban kelalong kinang hikai the real teachers mo the devoted teachers nei ten rei gidai pat kita kinong kai gi basulik ban trei tang ban yo tulop ten lanam yo tu tulop ti no ti pin yo compare bat kini bat kita pat ngang sngo kata gadai haga jing sngo ka jongki ngamla ban comments di ai subu ngang trei mo ibu bui trei ngila song thu mo bu
Rani bangin dali tray ketek school A tulap jengi de deficit liyo sen lai benai. Ubu karling do nom yo si benau men ni li hikai hang tu kam mentoi nak balik belau resign no te kata kade ke jing sngo jo undre ngipat kiba la IT la dia ke kam mentrai nei bat ngumri tu ipi gino kai deficit primary le ti gila melen de gila melen ndai ba yu ndai gila melen ke sutu mlele hateng ki kep le long kumba ki kemen ba yo si senior lai benai de ki fit na ni yu te ide tang ita hi ban ong baka jingi perap deng tau no kai deficit bat utau bos ong bani kai no bom long resign no ti kadai ha ka jing siabat ka jing mat ka jong ki ngam dan i ban kren halo jong kata ka bentah kendiat mo halor ka ba kren ni bobum ne na strat ba bobu kata ka jing ong jong pi ba kadai hi ha ka mon so thu mo ba lada pimla tolong ubom ya sha terei babun kino hikai kila melen no kia sya ba kiyo ki terei nam ta jing ba mentah hang ni ken ngako banwan ra ba ka sorkar kan diet ka duna te ban so thu iya ka kini kino hikai ka jing terei stom jongki ya ka jing IT lut ka jongki pi teng ha office tu mo lada wan ni ba sibuk ni terei lang ha office ngan mang pelek lang mangaru long ta kalong reha school unju long kum ta unju long peit mentah kim advertise yu ya ki ne ki post bala shot haja ga deficit dai kim advertise yu kemudian no ka so hangno mano ba pendap gitu ka jingkeli ka ba ngibu mentah mano balik pendap hang tu mano balik hikai subu mangi mentah lai ngut ngia dor ni ngai hikai kasi babu hikai jingkeng ibu hikai science lada shot haj no bu ba hikai science pimut manga kasi ngan la balik pendap ya em dari kumno ke pikran sepang ka jingwan ra jingkelah habai kini ki pus menta pimle pisu sengap no tu mano pim perkara hoj kum ki school sane cha sor te kila te ban wat no hikai daga ka school fees mo ban siu shaki remudur gitu ki school sano kondong bubu bom judan jinglum mano ban bere kato mentah tu ka desya ka ta jingkwa ban ka sorkar ban wan ra jingkelah ne ban penduk bantan arsud ya ka puli putih pi no bon ta ki post ki balai mo kam sya syu ban advertise ten reim don da kiwe ki lat ban lej ki kala sutli kum to bakta nang ni mentau snem man chok thai pi ong chano kondong pin pha u ban lej teng biang la syam snem don no hikai mas te subu mentah ka we ka school mano ban teng itu ki kenaan saja itu no telak jai tu nang tu pin salej wat te hang ta ken ba ong kumba ong babu mene ka prison kala apa kedai tengah privacy ni bentama poi babu kata ba pendap igi di pos ki batali ngasu ai luksai pi hakki JP higher secondary school lai tali pos hadu mentaro ki 4 lak bantung haka primary level jongi total length puro khaj kala poi hadu 169 bat dan nong hikai santeligi school primary lakhang nomor bali bamdan nong hikai kai gadau bomyo ban hikai ba kau pen upen mi uhe sorkar da kata garostar ka batri ni garostar mla natan dala lik mentaj po office bala ong bala sya ban le dala lik po office pihak ban ay kini ki details baro khoj nadu 1984 teh Kaya ginong hikai gibadan tu 1984 adu menta nang tan sa IP basala ban advertise. Deka jinggali kami hang ni gain. Bali mensua kami kata garostar ki school primary te. To subu ba antan nong IP ong 80% for garuan kasi. 20 for orders. Lada ha school babu rani kalai ke ke pus primary ne. Hai nya rostar gain. Ha batang ke pus yano pintung. Dekat ni berokaj ong dai bi ayung appreciate babu benda bi ong ba kibon ki banang bestad ki dan ngarong ngomben ya kata tang bakim nuot ban ang dai nama rule the one man nang ni so ngat ngamat ngakren ni kata ji sya bangila yamat ba sisien baulo ong mu ai order takamut pi berit pim nuot ban ang da pi peniru sngap iru tede hang ta basajot keng te tagay mo ang kinigipos kisa amanta Jika ika banjia gan saban nang song kiban nang bot kan dakut unius nem try po me kalia broko ji vakansi jong teachers mo manado college do try kin po sa sanspa nga kentang primary
Empat keng di upper primary, empat keng di secondary. Dia kata keng hang no pi express ke dem ong bubu. Pi pen mi iki an dari pimpet pak. Kaya ke ban mi usok nang tu. Ti usok tu bong bubu rani tu usok put ikan. Dia ngan pai bang sesian si iba rani. Hadin ketu kejing pensya jong pi ba mene. Ba pi ong ba. Kejing wan jo kan Megalia Education Grant benta. Lesi kan sepoi ka wiki klemat bakal aman pendo judge sendoni kini ke deficit post. Lalu nak kuma pi ong ne ketu wiki gantian murder. Dan dia along balak kenyap no mo. Ti hakapor ba pi yo jeng tip syapang ka Megalia Education Grant. Kai kata ka guarantee lani kata ka jing penti kena ka ba pi yo kat kum ka jing esngo jo pi ka bagi sarkar ki peni esngo. Pilan pensyash ki ba jing minta ka janmit. Halor kata ba. Kau kata tu kelak don lupa kape par deh. Kisu ong baik baik ya gini ki existing kanum kata kai. Kata ka dek away. Te directly kalak bonum kata yang ni. Henry indirectly ngi part of the system deh. Kan kata yu kun jonga deh. Mentah kumbo ong mene sisen bau ritaya, sisen bau nong hikai ular ritaya. Teacher ritaya kapus ka expire. Entap syut deh. Dah ka bakhadu hi kamut ba nra be sha tai MEG bro. Em ko man chupan rap kandiat mo ba ladang ong ipi ka gantian guarantee mene dai. Sapang ka tu ka benta ka ba pita mantan sapang tu ka bagkinum kata iki existing teachers yes. Ngalakan mau ka tu ka pat mo. Tak ba ka iki jing temu bangan kali pi minta ba kalong ba ladang ong guarantee kamut ba hatu ki ong ba kin siu kambun shu ya ka iki ba ka deficit post ka juai lani kan company yo asa dikwi pediki kenja incentives. Lanya gitu kipus bagi juga ai mencua kata kada gejeng mo jong kata. Kamdon logic hiru kum kata haba kalak kwa khanang ban ai dagane ban penduna jinglut. Dihmut ka wara MEG ban siu kata ta kamdon logic bi. Kane kamdir kum ta kane ke MEG kamun kin siu ai be da kalom somkron sa katai ka institution. Tiset juya yo kan ne ka si benai te sim menta da kane sia sam da kane pitung ni kai sis pangut te ma pi di pitung tong we lu te ma pi. Dia kementa kamu kasong bi management dakatu pinap sina school dakatu pinap si bailai dakatu pinap si nung hikai non teaching staff bar khoi dakatu bar kanne dakatu bar ndai te kata ka ba kham sir khai kane kalong ba kane ka dei tangka kran ngala ban ai menta ngala tukun oleh sai bagi laong sai bagi link ke performance la film perform la ka enrollment fi gambiang kemula ban penkut no baro la ban penkut no pi jena ma tarau kane ka bubu ba indenja gini gitu ngamong ba ka performance kam tan kam Abiang mo ka performance katon kam ban le kata taman re ba pin le kata mdei da ka ba fitreten yu ubriu kai ban suwen no e ka puosun pindu na bisa kam long kata namar bale ka security ha ka kam golong badan kam ra kam don ka job security yang mun TVP mano bale jere ni TVP what da ginong tere hi ni piru dum biang ka security biang ka jinsu gi phet fiom no ne tapi bimut bangkini ke susiu gitu ke management ka bakimon nang ta ka dor ka bam tikana long ka pusi kam don syu Sementara pengajuan ke kami HKM ngajuan against the sanction post. Kamu ngalaktip ni kan, this is my post kena ke bang ade benyo ku ter ngadon ken kitu ki entitlements bro koy. Henry mentah te kalong ada mercy, chung kitu ki basiu ya nga. Teka ka security kam don syu, teka kejing siru ati kenakan duna. Ba over the years kila pensange no, bar kan ne sa ka tu. Ndon te ke agreement ke ike. Ndon pi revision don ye ite. Aku Bagani na chui pi kada takakran ka bayas dang mentala man ko lasai. Tinama tadau kane ka sarkar nga igumba kale klomar ba si benta ko ang niya rationalize. Hari ke jingle jong ka kalong irrational to the extent. Sangat bertai pi. Ka ong man rationalize tama pai ker komle jong ka kale komno. Kane ke juk ko sarkar ka bo ang niya streamline kane ke juk ko sarkar ka ba penmi ikita ki people's colleges. Ki enrollment kan no, kitu ki new people's colleges menta kar kom kejik tip jonga. Ki enrollment ki yo kata ke enrollment siswa ngur tip ban kena. Henry ki ai sanction pun sapotli. Ki pom kepisah ada ki kurang tu Henry ki enrollment lat kenapa kam danda. Ber ke performance kan poison no tip. Dia kata ke jing ai ngam so ye, ka biang kata dan review on rationalize te. Dia menta kan ni ka sarkar kalong self contradictory ba. Ko ang ikwa ban ra tang ka we ke kategori. Dia ke jing keli ka bangakwa ban keli ka sarkar ro ngani. Da fiora ke MEG kini ki school sarkar kena habai. Kena habai ke MEG namno. Kini ki school sarkar kena habai ke MEG na kamha. Lalu fiong baka school sarkar kena habai ke MEG kata kamu praktek kecil ka jongru. Wei. Kabar fiong lara kamha bagani ka dekandon be ka sarkar kini ki we kini MEG kamu artli kategori biang.
Te hang no ka jing rangkat namara kita gin yo full benefit kini gimio. Te ha ka jo por ko ong bangin wara tang ka wei ka kategori ban streamline ban wara ka university ber ko ka jo por pade kalong kan territory. Ane ka sarkar ndu bau kondak sama usimti kum chief minister ula penbana ong ba education is the top priority. First priority in education. Te henry menta kala apa tengkrain bagam dai ka first priority. Kadai ka last and least priority. Ndak pendrekam ya ka MEGM kam dai su tangka last berkalis loss, education will be lost. Saya sesuatu yang mah dia tong ding do mah nang ia sengap ngia song mentang ni bro laingot ni sungo kumpung isu target be kata MEG ni. Kenapa kata kamde kemanya target? Lada dai bandan ru hagani ka panelis nyongi undan ru ban defend ya sarkar te sultanat ting kan mentang ni target te bayong i beburani mentan ni. Pi lada kilawan ni kikendon ki babiang haka MEG yo semua wi ong mentan ni latip mo government yo skill opi yo ini ki allowance yo ini ki deficit yo ini but kamdan jing fair show pedeng di government but ki deficit right from the 1st April 2010 mdan pension su ginong government ru ina ya keju kalau level gai tindi ong bandra haka wi ka level ye gani ka ayu tika di banwan kum taking government u deficit ban utiu ad hoc di banwan lang haju okay mo te la da fi ai ka skill of pay gini gi government ya kini ru ai lang kum ju tendre menta phi ong kata ya kini gi government igi ayu fi sideline no igi government u deficit bu yo jeng to bu fi di ban ras government man bu la yo lut ban ras government la yo lut ti fin perkhat yu ni ini ki ad hoc fi perkhat gini tengah sung kolong ke badai gen te de hang ta ken bangi ni persya suong MEG mekalia itu gran ki norms ki artikel ki bafidan nang tu bro khangi po school jungi berit di school ring dan rules and regulation te le da fidan rules regulation ka MEG te ni habi pe de le da kolong ke babati ho si ndai suong rung hang tu long kum ta we batre te de kata ken ong ipiba ni persya ay kani ide ke jingbom sutu te utu sutu bakalapat ngomong i babu ne rani mo kam kata yani kam kata gini ginong ikai kam kata i babu bayo deficit kam kata i babu deficit kata i go future dengan tip geng gitu ki bayami ha ketu si akan tarik na yi kamera jong commissioner dalam mi jong why bother about others kata kalau go baklati bafin kit ya ka kam ban yalam ya ki gino ki kenu kin jasing la da bit la da biang mafi takambut fin border si gewe te where will be our generation hang no ka jaj ban re jong ingan sa ni wan hang ni hang ni ka panel ka pafi khot ngap thrang mi itu iwe andre ngi wan la ki jong ki jingmut bat ngi perkhat na ka banta ka ka future jong ka education na kata ka daw ngi ai ki jingmut te digata ngin mga ongi pi ka sarkar kampit at kami te ka apil ganyo nga siya ni te kalong ba igibor sarkar gibatray ito ka education department bakim day ban septing yung webri tang sumi ordan mam day judan niru hagano nung ala tray saup hulay snem mga lakit ka kam nang ikay 4 judan ginung inu ki order ki baday hado order jong unu DSEO ban susany order do he nang tala page sa PSDSU you forward that order te bele song na ru te ka suki berit hadu antay Sebenarnya order baik, teka ika outcome hang tu film-film. Kelempap ba ya ketuka kentian mapi ong mantan ngapa yang nak baburom ba ladadon iwei ibakaran defend lani ibakaran yasha lani ajingmut la yasha lani ajingmut halor kami ngali education grant kan kambha tang ba ngaingu sa sisiru namar ba kani ka program jingim takasngi ni ko atang banya ajing pensyai gitu ki baduna ka jingyo jing start jing syampang halor kani ka jing tem ngarang de kawai de ki kena school nakani ka jala jingi na po St Mary school te lada ngakan berpikir ni ka klimman ngaya sngo ka jing ka jing nyam ya ka jing sosi jing kino hingkai te kakta yang haru kerju te kam tharai ba yes klempap mentangi wanang ningim ya itu iwe tang ba ngakaman pedeng yelo kom sieng bangin eta ini halor ki katu kat ningut bangin la bangin khot bangin penon kami kan ke platform ba benai November jong kan riu terik jong step arajar arfusa
Mengatrai ka kata mabu ipi ru kata. Kami go order no bahe. Bakitu ginong ikai kibala tap ya ka CPF ka jongki up to 31st March 2010 kideban close no igi account ki jongki brokhaj ban lik tap igani pisa ba rokhaj hangte boka State Bank like Mukra branch. Namar baka wan sisa ka order brokhaj laya ki close brokhaj ki school ki lik tap seti de ka baki expect bandala lik tap seti bangi sayo ayo personal account nu jongi no Hendrai tip ni am kai ka basosi menta kalong ba nganut banong ba kapisa CPF ka baladan hangte hapo ka State Bank kala hap cross more than 200 crore. My God, I think from all category of teachers who save up to 31st March 2010. Ma kala poy hadu ata ka question ka arise sang ni. What about interest? Mana boleh ada interest? But kini ginong ikai kibala liktap ni. Hadu mentapan nadu ke 1st January this year kan. Kapai ke pisah tambah kapai ke school management kimpat yo bantep ngamtip ifi. Ni isu habbu bai ke tu ke pisah jong gitu ginong ikai. Naman ngade secondary school ru. Ngamla ai ban pendan kam lagi baka sarkar kala ai nakaliang jong phiru ngala khati kau mo 10% fee 10% fee ngabu atai po bang bat ka sakut po ka school account balik ka sakut namar bang empat yo personal account jong fee deka jingli kami menta gen PI ketika order dah ka pa fiong ba zonal officer nei nodal officer on issue fee personal account redo menta yo deka kata ken kata kinong taidan kibala song tai ba fiong mamna kibala song tai ro kidan de kita ki order ki ba penmi balong confusion yangi ngat pais ko bi order de mga kren ni yu fi sai shwa pin pungkut mo bu hab ya tip ni ma pitip ne ma kan riu tri nga dan stage po jak krem de udan we principal jong ka we ka higher secondary ngan nai de kren uyo ai we ka order kaba fa do commissioner be direct do commissioner kaba ong ba haka hendri tarik jong January bakitu ki school lani ki teachers ki mong su tang kinong kai kitu ki bala draw ya ka GIA kamot grant in aid mo ki dai ban song thai no na kan re fosnem shakasan pu prasnem na trai fi bu ta nasa hakani gisingi ngas penbi ke souvenir gitu ke order bro kan penbi de presiden jongi udan rekat o pej ba gani dengan tengah ong BI pa nyak kali ngas pesia ngas sepej dang ala pej kapan perkat inga bakitu kinong ikai ki de ban song thai no arfunyo kani ko order go ong by 31st March ki de ban song thai no kai ga ban jia gitu kinong ikai kidan ki bapli le ke ba layo pang ba dang perkat hadu arfunyo song thaj no tengah ong ipim de kren ga assistant jongi am de assistant ga song thia thai ko ki ai ki we ki assistant ki we ki seng kim tho kim kren bat ngi tho de bateng e ngam a su commissioner tho su education minister bala da pipen tri kam ngani ka jing ki gan long ga bejur you cannot imagine bahagan rib tri kami ga ko order hakan 90 bat jong jo upnai la withdraw no ikata te people kat ma pi gen kita mo pipni order tang hadin license ba so sni pi withdraw no kita ki order te kam de yang ta manu ba pendiar gen yangi kata ki education ke jongi manu ba khin po yangi te kide kita ki babat kata ke bor claim so thu claim selok bat ki department ki ba fer kan longgupta mo Tela da katrikam yang iya katu kapur ni kalak tami ginong tray sarkar bro kay GIA grant tendre dan bok ba ngichi ki withdraw no ita long i ai jing pasat jing mut jangan tangkum no nong hikai school primary ubarit kan ngat ngong bek ngastan bek ha kanong rem pinumla re ndai banga keren yero yeladi Pilatir dekador ndreng ong ye kinong hikai school primary I'll be with you I'll live you and I'll die for you de ngakren kata nadu kadonut but ngan lumran nasak marweiru I'll fight for their right
Tengit sabi agini gikin dia singi kan ai lupa warning ne. Bagani bangi ya rally isu ongkan bubu rani isu flash supat ba. Balik ya rally. But kalau I ada keren apa disiru, I'm not going to touch, I'm not going to dare to demonstrate in any government office. Nah, kuat banyak suatang bantai. Sejuai runga lek kunta. Mentah kat fraterik ngin siang, but ngin decide ke state level, bangin kilau ke sekretariat. But hangtang itu sesuatu. Tiha bangi lek mengi primary menu bayu anong. Menu bayu anong. Tiyo anong giliwai ru dari ngisu tenat patken. Bangi ngindut dia ngacu appeal kan ya gitu ki badan mah menteri bakren ayun ni mention na yo ru gejing slok bat ki principal jong ki college bat katukan ni ru ki badai naga ki SE mah ngila yo ban slok maki ru gidan gejing persya hag badai bat kani te balik ki persya kamdai baki persya bangi du no persya bangi tiang bayok kajat menteri jungi kajak bat kayap. Jadi nak terkadang appeal itu bandung perkat ia kamet dari angin tur seprang banjele banjok ini kini gijik Kalau sisa kajing song kiaba halor ketuk aktin mapi ong mentan, but you will live and you will die for the primary school teachers. Really? Kamut pindon rengkat berki hadu ka. Till my last I breathe my last. Hadu na yo kajing job hiking. Ngamrem hiru. Kanang pasha pi barani. Tikum menta hakani ka arfu arterik ke bunai beladab ni. Kadon ketukui ke rally ke bagi yakin kini kai kiba dan bentar lambat ke All Meghalaya Primary Teachers School Association rengkat no berkiwi-kiwi kini kai bawan neki school ke per nak jela barok koi. Hatu pidan jengtip ni em ba kiyo jubab ini em nakaliang ke sorkar halor katu. Bad iya kan ni kamat ke bakongsan ke bangyakran menta ke janmien halor ke MEG. Lada ke sorkar ke bisem kia. Ka ini nakaliang jopi kini kai piarai bapiniat kamat rengkat bat kani. Dan engkau ningsha nga express ya ka solidarity ke jongi nagalian ke KS ya gitu kibaya ki ya katu kesni wala ngem shimla yo banyadan rengkat bat ya gitu kapor ya ki dan ringi support bat ngi express ya kata ka solidarity ke jongi dia lagi layo ringi empat yo ya kata ke jubab dengan try tang gitu ki bahasa kot kitip ngetingan Kabar keladan ke jing syakot. engam tu kata yo gila syakot penat itan mariba te boy keren din jubab ya kata ru imla ai lemar imdan naga yang te kamsuk yang abangan jubab kan pi hadin ka arfu arterik Te kebenta ke bapin batai ba ke ipin sim kia halor kani lada ka sorkar kamera ngako apin batai pia kata. Iman ya cuma pi sebab it's ai babu ka tu ka jing jubab pemilih te ba ka jing i jonga kalong kani ba ka sorkar kalalong adaman pa. Kani ka sorkar kami isngam reno kami sengam namar balai kat bangi keren kat bangi iu kemud ka bakhat do hi ka i ka khot ka iu te molong ka penia lagi jo for example kane ka MEG mentah ka de ka discussion paper haba kadang dai tang ka discussion dan rei mentah pada practically kalau pendereka mbriu te kalau nak implementation te mentah te kemud ba la ya isahmat te isngap hire no but imak kini ki briu ki ba penbai ya kane ka kam na imat ki beri ki bam sutu ma ya ke education system jung yan ni dikim sutu ya ka dor jung ka deficit kam sutu ya ka dor jung kini ki organizations ki biya simbanta ka ne ka education ta ma ki ya kwa be benya asak matang ban tek ti ba tikane ka sarkar ka jing pe jong ahi kalong beri adaman kam isngam but ka jing thmu jung ka kalong ban penben tambakan nang penben ngi ikatan nang kedor dinama tadau ka kumbi ong biang opi men ne di imat lada mela asu ban lada kane ke sorkar kam tre ban penbet ya kane ka system di imat ka bakhado hi kalong bai stam mo bang kontai no ya kane tang kata ka solution ngami dan solution tadi ku moi pan la pos long la touch and one way to politics mo nama kalong responsible te dan menginyelit penbet mengitingim lah oh iya tu ramadan mo di nama tadau ngai iba kami don dikermani kene ke sorkar bahkan wanra ya kata ka reform ke basisya kanang reform ngai kanang deform kanang deko penban tidak kata tahu nak yang jungi sesien 4 ni persya ya kane bat ngin yang hadu ka bakot kajing kentu jing pi kajing kentu shimet nakaliang jok pi pede ya ka sorkar latnya ka ban kentho mo kumba mangi hang ni mentangi asngo kumba kami hap kajing wan jok ta Meghalaya Education Grant te ka kajing kentu pede nakaliang jok pi kajing kentu jonga ya ka sorkar kalong tangkat ni pi ka artli ki rokom perkhat ka badon hagi berujungi
Wei kibri jungi kilong kidon ya kata ka grand mentality. Te ka sarkar ka play ya kane ka mentality. Nagi bri ko agran be ka chabalai. Ka baar kadon kata ka scheme orientation. Kamu ya ko scheme be. Te ka sarkar ka padan kam ya ka scheme be ka kran nakabanta ban camouflage sigini ki objectives pe per jong kapi. Te ka ka bangam bonong long ne ka scheme ngidan kam ka grand ngidan kam. Tambah haka governance ka bodon kam tam pitip kedik kedik an. Pi la pi kwa ba ra ka kran wara so ya ka an se. Wara ya kedik an ka belum comprehensive. Telang ma jo ka an based on this article, based on this section ka kran kawan ne. Kini ki parameters. Den rei menta Fishu pas da kane keran kumne da executive order katu kolong at women fancy of the politicians no. Kabamon sabaya no man sim to ya ai sata. Pi te hang tu kan ka kadang ka problem te hangi ngaku abnya tu EP ba ka sarkar kade benora ya ka an kade benora ya ka legislation ka babiang. For example ngidon ya katu ka school Meghalaya School Education Act 1981. Katu kala rin ba na tu EP katu la adon kam ban revisit adon kam ban revise adon kam ban review ya katu. Pi kabar kalong ba ka higher education ngidon ka higher education ngidon kini ki politik kini ki colleges university bila don then rementa ka higher education ni Meghalaya ngaku abne tu IP kam don don ka Meghalaya higher education kam don de te kumno piron nya ka governance benar lawless governance bila susu ka nyalam chanu ta kamut nga ngalong nusun charte apa kam don ka ante I am the law no pi Kakamram jo pi kalau ma penthouse jo ka an bat la pi kwa ban address ka problem address ka da ka lenti jo ka an namar sisin ba kadan ka an kemot habia kat kum ka lenti jo ka an pimla ban sule ka bamon habam don an tele ka bamon tikane ki ber khoi ki poisa ta kan te ka jing ka tu jo nga ka sarkar kolong ba idon kam banwan ra da ka an ka ba tikana Takandiat tu bi tua moi babu keli ka reaction ni ka respond jong ka government hadin ka tukar rali arfu armo hi hadin ka arfuar tarik menuju officer open mi ini ka order ka arfuar tarik agos perjanmiat bad uong hang ni ba ula form ya ka consultation committee constitute of the following members tong pulih itu ngipulih tang ini David D Sangma IAS ulong chairperson ki member kilong Jagdis nang ta hasil nang ta Bante Kharsandi bolong director tem and reference bahkan ni ke komiti kalaban consultation but kini ki stakeholder surprise me ba arpu artarik wagos kami order hagaju ke porwong they have to submit the report on the 5th September kabamut yesterday kani ke order ke bami hanga nong hikai school primary bari ngasutu lupa baka report la de pengkre lupa da payong ki stakeholder hapkhat ki principal hapkhat ki assistant mo ki bapher hapkhat ye kini ki school mission mo laban long ki parish ki laban long ki synod kita ki stakeholder ki bayu. Do you expect that the stakeholder will hold the meeting, consult the meeting and adopt the decision and prepare the report and have to submit the report on the 5th? So that means already the report is already there. Yung iba na ni mentan discussion paper. What is the meaning of discussion paper? Hangi bogi te ngihap man ya discuss wa ya. Tenre discussion paper te kani ga ya indre implementation patani. Tekinong ikai ba please school primary gibating kay ngatong ong kiwadle pikai si pikai wadle tikai ko ba mi ito ng siya kren si ba antara ini dan ka ayu kim detip tang ini khiat banai kami feedback kisuong gumni gan ba pide ban ong yes but no kay ba long ban yes kalong ba haki school khasi pia ban teach gagaru ngatai pitip ikata nang taki school garo ki haban teach ka kasi okay ngirungi priang isok tanak tenda pangalai keren bat ki bahaya sarkar kumno ki ngin teach ki habang ngim nang garo ki ong kedan gitu ke dictionary ke bantho bat garo bat kasi bat ai super sang keren gitu tengok ong kedan de extra payment alor jong kata mo sari ginong ikai kamdan kata kum kata ka kodru ki dang ong bangi dang prepare
Henry ko order kalau mi ban ong yes but no. Tengah ong ginong kai ban nomor pipi kis cakri. Sutu tama. Mungirung nuot di babu mah bande kata pipi nuot se ban ong yes. Pihak ban rai ni support ka management. Kadang management am ko bang yes or no. Then ya kataru ki le de kabar yes or no. But kini ki resource cluster resource person ilek bagi ong pimle kani mlong kum dam tang se peking. Tengi tingi kelam le agaknya duk mentah. Kidan pat gi bating gi bapli la le. Yes. Teki tu bayas teki haban hikai garu, gi haban hikai kasih. Kambo garu te hadu mentaru. Teng-teng ni ong ipi. Kapa pela galong kimi gi order hang ni po selong tem bu. Pinta keren ni neng. Tu garu ong piti kata ko order one dash or one you dice one e berkhoi. Ini pan kayak kikorat tu. Ngasu ong am dei ba keren bantung ko le sih. Napai bau bleu dang e je kari ke jongi bahaya san MOU ke kandai trik jong benai Jun hapdeng ka Mothers Union bat ki Education Department ban simti gitu gi arpo teli gi government LP school po garo te ngong bleu e jami kari ke jongi usdang suan garo ladung sedang nang niu jongi betiang te sengap jar lek Tenrei sedang negara tu negara marah tu janmi di santal lagi senong gileki persyak lihat postar beli pin IT government juga Mothers Union NGO tengaru ngapengki ngadan cepok garo gitu gisingi berokai pan pesutu ginang kai garo kaban yap bahkan ai ke NGO tenrei tu daru kai ke bule menta pan penhun ki garo suong bai under suspension. Maybe after 1 month they will implement the sutu bapli. Dengan sepersutu iki kat praterik ngan song iki pej bah kai ke suspension but kai ke withdraw. Yo pi bakla yo pi UT. Kata kan jalong ka sususi ilong mangingi su tenan ngimpuli te ke binyak mo. Try ke biawan dengan ni ke panel semeta hang ni panel sang ni ngatry ngi lapuli gitu ke discussion paper. Ngong ipi ya ladir ngala puli ngala trisitam bat ngila buru ke kuari ya government la fiku angan ai figi kopiru andrei kamdan ke respond la ni bakal jubah iki ki kuari ki jongi ki bangi ko ajing syai kamut be ya haga jingdum ba fin sadum don balik BNM halor kita pat kita ki query ki inquiry la ni ki queries ke ba fibo mo pi halor ka sarkar don balik update ni don balik BNM halor kita ngin le ngila de ba ngila ai receipt mangin de is their duty kan ada duty jongki kade minta banga ngathok sepi de pisu bagalong ka balong serious matter you should have call us when you discuss your query why should we go and ask them every time dengan pois ke bentar ba khong du EP ngan pois ke bentar ba khadu EP ba marshalo nadu ba kawan kan ni ka Megalia Education Grant deh kai na kalian kinong hikai naman ki school ki bapia kendu mapi ki rai kut jingmut lang bakini yang persya haluar kan ka jing pen itu la ni ka introduction jaka ni ka Megalia Education Grant but la kila ya kira list la kat ni hatu la judun nem wei uno hikai la ni ka wei keno hikai ki batmu banwan yang hikmat ke sarkar bikin keren haluar kan ni nomor ba yes kat kumi pensyai ba shulai ngi dan kam bana ali ki kenja shiti ki ba address ki sarkar kat tu kat ni bikin jubab ya ke bangi ngi kwa henry kan ko jempen batai jogi ba shulai bang mentan ni ba dan ba jubab yangi dan ba pensyai yangi dan ba kwa ahiru ban yarap yangi te halor kata pitarai sakai padang di ban le don tharai manu ba kloi ban volunteer ko mi kita ba la ki don ki di ban ra ko mi kinu pri ki kenja evidence ni ki kenja ki proof ki ba pensisha ki ba ngi long scam kan ni ka kam ngin dan kam shu banwan rai kan ke MG pi ngi ya mentah gini ki por na liang jongi kino hikai ka song sit ba kayo masyo banyak keren ka MEG ka jengkeli ka ba kisah ya bu kum mentah kum usunal presiden jongka deficit school hane lain kram kisah keli bu LP ni perkhat kum ni pi artli ke jengkeli ka ba kisi ki ong halor kan ke MEG ki parano hikai ko ka sarkar kawan balik ka sarkar kawan rakyat kan ke MEG haba banangkong
tang ban siu dep ye tang ban siu penbiang ye ki dia ka tulop jo kino hikai man ka por la ne ban ai ki we benefit ye ki ad hoc ye ki SSA ru kampar la bat kam le ai kadang don ha jingklumar page pida page kai kini ki ski bal adep ka SSA ki la wan ki la mi syakmat bani keren ru sarkar ka fastom ru kami syakmat kadabu bangindawa kita nrei menta kani kadai ka buit ka taktik ka sarkar ban penkelumar syuk nalor bangi don ka stage of dilemma doi ni tu lo barit ngilayaki mentah ka through da kani ka MEG kai kata ka jingmut kabumut ba habak hadu ngim so thu ngidon haga demokrasi nrei ngilong hapo ka jingpej real dictator hato piong kumno sakawai ka jingkeli ka longba ka government ka kwa isi ka through ya ka responsibility ka baka day ban sim sya ki MC ngim tip syu katno ka jing start jong kita ki MC pat katno kila habada ka government kam jula ban siu ban penbiang ki tulop te kita ki MC lele tip yo ki ai daw shar hang ne hang ta pi kam nom don syu kata ka ngi o ka job attraction lani kata ka ba ngi kwa ban jonya ka no hikai kum ki no hikai te ki ong hang ne ba de hang ne babu ladang im yang scam ha ka ei ka ba at least ka bangi don mentah kum ki deficit lada ka sarkar dan simpor ban penbahayangi nrengi nong pediang ki MEG namar ba kan sa penyap ya kalawei om tam jongi ki khun ki ban wan pateng la pateng don syu kita ki nong hikai ki ba don sap ki ban so tenat ban join ha ka kami kai school namar kan ni kini hi namar ha ka MEG kelas 2 lupa ban no job security ko kata ka ba ki saja bu ke jingkili ki saja keren ngaru ngada seung tabat ngakersan ni kan ba pi haba pi ngila don ke problem solve saya katu ke problem nang ta saya kumba ongi babu mene bu daki rules nang ta sa pentrikam hang ta kan ya daga basuk nrei kumbalong menta kumba ya ngi keren mene ngi keren pahu na marung don nakali gomen rumi dan rusutenat ta don lele ngi kwa ban nang ya long yo jing sha shu dan rei ngim don tom lele pi long ka gomen ka deban page chwai kini pi chwa ban ya kini te nga ong nga penkut ba government hai bayadai ba ka MEG kala le kerki sebab palat bat kala long termur sebab palat nga kentu ba pule da sim da bisar bri janai chwa ba mi sabar kata Katu ngi layo ka jing persai na kiriyo sampang jongi hakaba kila pan singu tho yangi kai ka jing e jo kino kai ke bikiya nang kapo sya kapor kai baka sarkar ka diban jing irap yaki ka kenran din panban ka jing wanra jo ka Meghalaya education grant badle sina ni syahman kila ban bun pade sadakiwi pade ki schemes lada persatangnya kan ni ka jing kentu jo iwe ni pandas jungi kalong ba an wanra syahman ya kan ni bat penyai ni ya ka ikla don lupa Syah bangin penkut dengan buku ka jing kali ka bakado hakmat jo hibar langut klap ni jubab kelum iwe pe iwe ngin sang shoni ba shulai sia ci barani sia ci ba maslong Dekat tu menengin akan sepang kejing ni ajuk dikino hingkai ki ba bad akan ka deficit post bad ki akan ni ka jing pensai jo ka Meghalaya education grant ngan rap di CP si we jing kali bakam norit kendiat mo yakini ki mission teachers bade yakini ki mission kini kino hingkai ki ba yo jing yo barit ha ibam don jing tip kendiat ru em halor ka kai kata ka jing yo SSA kai kata ka jing yo deficit kai kata jing yo ad hoc hatu ka jing man jo ka di ka Meghalaya education grant lada an pentre kam yakani future hakalawai jungi dan Jakarta raya ki ngin sedang shonai ba shulai ban ong ni kata ba ka dan jaka ni kan dan jaka ngamla ban ong namar ngala ong ni phi balada ka dan kata ka kendon lan ki ain ha ka MEG ki pen kentop ta minang si ban komen ba ka dan te mentangan ong ni phi ba ki school mission te bi kai namar la thung gi de mission te le sin wat yakini gi deficit ong ban wan ra seni ban penuan rakyat ki sek MEG te fin tharai bakan khmi lenti mo gite pat ki bomdan bentai bat ki tharai ngamdan de to te kan hab wan ke jingkit khli jong ki mission ni fi ong do bubura ni ya ki badan ru kanang ong bat penuan ki ko bang ibaran ini ur ngakan ma ngan num klet di gani ban keren war ke Thomas John rendang bejrong not ban pelengkot nei te ngong katai ru geng long bayau ni bejrong u fin kentiu lang yu ni ban penyirang kat lang phim pala ndai piot yu ni te kum no fin expect pat geng baya kita ki bom dani ei bakim dan bentai ei bakin kimi lenti te ngasuangi gitu ki paranong kai ki badan kum gitu school mission nei
Kinhun kemensin baru beli tip kambah nak bentar jongki. Mar beli gimdan bentar itu mangin ya keren kumno. Fi tela dangi ke MEG bayi kum gitu ke school ke bamyo ai ke bamyo jingsi ke sarkar kan ai grant hang ta tinginang si ban comments. Tang push pi ba ni. Dengaru kumboy ongi babu mentan ngamnut ban komen ni lakin yo orang lang hakasatri jong kene ke MEG ni mio nomor stang kapor ke ban itu ya kata. Makanya kade tang discussion paper te ka model ke bukumnu ke nora ke modality ke kontrakam tim. Tenre ka basu syai hi kalong ba kalawai jong ka education hi kalong ke bedung. Takata ta kalong ka basai. Te ka bangi ui ke mengalak keren duk benar khmat kalong ba ya kene ka deficit system ka bala trikam baro sikata. Ke baterai ha karukom jong ka public private partnership. Ya kene ka sistem ku makalong mentang ide ban retain. Bat ban penbaru ya ka kidan kilup hole sa ke education nado ke recruitment hado ka management hado ki nong hikai ti kidan kilup hole sa ki babun teligi area te ya ke bukum kata ngide ban address ngide ban wara ya ki an ki babiang kanang bangin la ban pen bah ya ke education system berkawai dan re ban ong ban penduk te ya kata lanu ru nginem la ban ya menjur te ke jing wara ya ke MEG kalong baik ban rationalize bag halendet jong kata kalong baik bakasokar ka kuat tekti ban privatize namar bam dan pisah ki ong kalong unsustainable te balai ken ba dan pisah tang ya ke education balai fi single out tang ya kan de long kiwai download ke pisah kani kade ka education kade ka public good ba kadon kami ka public funding namar kum kalong mentahi gidang don kami ya kani namar balai ban syu aki private la ngela ya roy ngela ya yo rus palut barakoi kum syarif hadang kata kapor telalong lalong hendaya menta palong lebih sipau ka 1% gibru kita gi BPL ni akaran tang kata ka monetary poverty da fikiran ni kata ka multi dimensional poverty kalau more than that gibru kemla ban afford ya kene ka quality education benora di private institutions wi te ka bakado hi gi ban syak kentai gini gi baton ada margin gini sya no syadien kan tinama ta daw kani ka public private partnership ka balawan hagadur juga deficit system penbahaya ka kidon kilup holes ngi agree kata ten bede ben address accordingly kan kata kalau ngapodan kam te la rafiong bom dan pisa on unsustainable te balai single out tang education baka banga hamsu thamula kene ka sarkar kalau ngani baya ka education sudan pisa su inu hike dan tulap ban siu ya ka bam dai ban siu tulap pelai terua PM ya ka bam dai ban lai siu tulap bro angan aino langi debi de kemut juga kata te sulit sam pisah keleng ki an ki basai kim don ka bakadu yo dei bala sim nangi bro ha dungi mono bila nanti dia kata hi lemar ngim yo ite ka clear code policy ba sulit cha yo apisa le chatur apisa yo galakta nangi bro long ka kumperhat no kata ada bangim yo ite apa sai Ya kata ke buburani try mo kali asnu snu main reking keren bitang kata ke basai bah fi ong mentan geng ba kata ka ba mdan ban siu tulop lek kerwa pen ban ai tulop ya ka baki krempan tapi kentir khadu ka de gani ba ko bangan pengkan mau biang iktir jong Nelson Mandela uang kumne ba education is the greatest weapon with which you can change the world tapi ko aban te ka perthai education is one of the vital weapon in tayaka tapi ko ban penjot ya generation ko penjot ya partai penjot ya education choice kada hak ti jong idong pa ba kulish bon ba push pi ba maslo nga tangkawi jingshan sore ban keren mo nomor kat hadu mentang enjoy ya ke ka ba ka sarkar ka ai lembab ka jing hikai jung aku munung hikai deficit tabang hamle raimpat ban ya keren ke jingsha babalei pindah pej bahan dei ka sarkar ka pisah dei tapi ong kini ki nong tray mission mo baka sarkar kan lek kumno kan include em ngan ong epi tangkawi ngam sania ta ya ka sarkar wat so ngi im naki na ka sarkar hi tamang ngam sania namar babali menta da kawi ko order la sai da kawi menta lek se kin siu ke ni kini ki lek se mo kemut artatin kin siu ke ni kini no hikai mission kin include repetitive kan lek kumno ka ort nang hanapi te kum kata ka long mo atau kalong dah ka pen kemen yutu pen sitom yangi kata te nrei ngam sani pitip ka sarkar at the end hi ka persyang bantet kti ko ong mane ya ka responsibility ka baka dai ban sim dala dehi pi pan kela privatize kemut la sotu ba ha meg hale alele kelong kin sabun ki jingdu nong kantam syakinong kendong nomor ba pinsiu tulop kumno habrei sia ka by school jeng kikun dalam reason tang lapoi kelas 6 kelas 7
apil anang pule la biang pi kan ni indirect long ka penhiar ya ka pule puti te ka namar kata ka daw long kerpat ya ka sorkar badai ban long strong manom kelak klik klik dai ban scam ba pirai sim da bisyar jua dai kan long kanong kan sakta yang ni kum ke deficit dengan ni yang scam bet kum babu mene kum ke deficit ngam keren na kam ta kano kaseng dai kum no kai deficit dengan yang scam bet ba ngalong agensi ka MEG but kam dai ban kata yang ya ka future kata jong ka post deficit Kublish buni pi berlengut hamta nakamta ka jipacha jo pi helor kanika mat ka bakong san ka bangilai kan manta ka janmit nganget uso babhau nangai ap nakamta jong pi nganget ka thong jong pi ka ba pi yai ap kanika jingtre stom jong pi ka ba phindon rengkat kino hingkai rengkat ka jing trai kamlang jong pi menta kania chakman baka sorkar ka tsngam ki jing kedu jong pi ngine beteng ni ki khubor jong ki ban kampen jelio halor ka jing ye ki bayat ka jela jongi tenang ye pe ya kanika channel kublish bun Tulis